Hello my people bakunzi ba Boneri Abayo official. Twari tumaze igihe tutacisha ibiganiro kuri iyi channel ni Boneri Abayo nk'ibisanzwe bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye binyuza kuri Boneri Abayo official. Twari tumaze igihe tutabagezaho amakuru agiye atandukanye muri siporo, ubu noneho ko mbasezeranye ko ibintu byamaze kuba bikemuka, ndaje manukanye ikintu cyitwa imiriro buri munsi ndajya mbatamo imiriro updates zigezweho hirya no hino ku isi muri football, umupira w'amaguru rwose ndajya nza hano tuzica chambure tuzimanuke, hanyuma abakunzi ba Boneri Abayo official bahore bari updated ku makuru agezweho mu isi ya sport. Rero reka nongere mbibutse ko icy'ingenzi ari gukora subscribe kwicano kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye ndajya mbagezaho. Rwose ndabizeza ko day by day umunsi ku munsi murajya mubona ibiganiro, murajya mubona amakuru agezweho mu isi ya siporo ku mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Amakuru rero ngiye gutangirana iyi ngoma nshya. Na amakuru ngiye gutangirira mu irushanwa rya Europa League, amakipe agiye atandukanye akomakomeye yagiye atsimbana atana mu mitwe. Amakipe nka Manchester United, amakipe nka Atletico Bilbao, amakipe nka Real Sociedad de Chelsea Amsterdam, amakipe nka Tottenham de Hotspur, amakipe nka AS Roma, ayo yose yatanye mu mitwe. Ati byagenze gute rero? Kamere ku mukino wahuzaga ikipe ya Tottenham de Hotspur. Ni umukino wari ukomeye cyane dore ko ari umukino ikipe ya Tottenham de Hotspur yanganyije muri kipe ya AS Roma. No mukino rero ku munota wa gatanu umusore witwa Yang Misani yateretsemo igitego cya mbere cy'ikipe ya Tottenham de Hotspur kuri penalty, hanyuma ku munota wa 20 kiza kwishyurwa n'umusore witwa Ndika ahawe pasi n'umusore witwa Paul Dybala, uyu muramuzi n'umusore w'umunya-Argentine. Hanyuma ku munota wa 34 umusore witwa Johnson aza guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Tottenham de Hotspur kuri pasi yarahawe n'umusore witwa Kruzovinski. Hanyuma rero bajya kuruka ari ibitego bibiri by'ikipe ya Tottenham de Hotspur ku gitego kimwe cy'ikipe ya AS Roma cyatsinzwe n'umusore witwa Ndika. Hanyuma ku munota wa 91 w'umukino umusore w'ikipe ya AS Roma bamwita Hameri aza guterekamo igitego cya kabiri kuri pasi yarahawe n'umusore witwa Angelino. Hanyuma rero birangira ikipe ya Tottenham de Hotspur inganyije n'ikipe ya AS Roma. Undi mukino warukomeye wabaye ku irushanwa rya Europa League ni umukino wahuza ikipe ya Real Sociedad yo mu gihugu cya Espagne n'ikipe ya Ajax Amsterdam yara mu gihugu cy'u Buholande. Ni umukino warangiye rero ikipe ya Real Sociedad ibatije ikipe ya Ajax Amsterdam ibitego bibiri byose. Ni ibitego byabonetse ku ruhande rw'ikipe ya Real Sociedad bitsinzwe n'umusore witwa Baron Textey aho yatsinze igitego cya mbere cy'ikipe ya Real Sociedad ku munota 37 ahawe pasi n'umusore witwa Kubo, uyu muramuzi cyane n'umuhanga muri ikipe ya Real Sociedad. Hanyuma ku munota wa 45 umusore watanze assista ku gitego cya mbere cy'ikipe ya Real Sociedad nawe aza guteramo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Real Sociedad n'umusore witwa Kubo. Kuko namugarutseho n'umusore w'umuhanga cyane ukomeje guheka ikipe ya Real Sociedad, bituma rero ikipe ya Real Sociedad irangiza umukino iminota 90 yose iyirangizanya amanota 3 nyuma yo kwitsinda ikipe ya Ajax Amsterdam ibitego bibiri byose. Umukino wari ishiraniro mu imikino yose no mukino wahuzaga ikipe ya Manchester United n'agakipe ko mu gihugu cya Norway, n'agakipe kitwa Bodo, n'agakipe kagwe cyane ikipe ya Manchester United dore ko ikipe ya Manchester United byayigoye cyane gukura amanota 3 hariya kuri Old Trafford. Ni ikipe yagwe ikipe ya Manchester United cyane. Ku munota wa mbere ushyira wa kabiri umusore witwa Alejandro Garnacho yaterekagamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Manchester United kuri pasi yarahawe n'umusore witwa Rasmus Højlund. Uyu musore yakoze pressing kuri gardien w'ikipe ya Bodo, hanyuma umusore witwa Garnacho aza guterekamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Manchester United mu izamu ryari ryamaze kuba ryambara ubusa kuko nyine umusore witwa Rasmus Højlund yagonganye na gardien, hanyuma bikaza kurangira gardien yisanze hasi, hanyuma Garnacho aza guterekamo igitego cya mbere rwose cyihuse cyane. Iyi ni record umugabo witwa Ruben Amorim ari gukorana mu kipe ya Manchester United. Twibuke neza ko ku mukino wa mbere yatoje ikipe ya Manchester United yahoraga n'ikipe ya Ipswich Town bikaza kurangira inganyije n'ikipe ya Ipswich Town. Marcus Rashford ku munota wa kabiri gusa yaramaze guterekamo igitego. Ku munota wa mbere ushyira wa kabiri none muri uyu mukino wahuzaga ikipe ya Manchester United n'ikipe ya Bodo, Alejandro Garnacho yateretsemo igitego ku munota wa mbere ushyira wa kabiri. Intsinzi yihuse ku mugabo witwa Ruben Amorim, ariko nanone kuyirinda bikaba danger dore ko ku munota 19 gusa
umusore witwa Yigiriye yaterekagamo igitego cya mbere cy'ikipe ya Bordeaux ku munota wa 23. Umusore witwa Zinchelnaga kuri pasi ya Berge aza guterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Bordeaux. Abantu bati birangiranye ikipe ya Manchester United ati byanze iratsinda byihuse ariko nayo igatsindwa byihuse. Ku munota 45 mbere yuko bajya muri half time, umusore witwa Nozar Mazraoui yazamukanye umupira mwiza cyane maze atanga pass kuri Højlund. Rasmus Højlund yerekana ko ari umwataka, aterekamo igitego cya kabiri cy'ikipe ya Manchester United. Bajya kuruhuka ari ibitego 2-2. Agashingura cumu kaje ku munota 50 rero nibwo Rasmus Højlund kuri pass ya Manuel Ugarte, umusore nawe uri kwitwara neza cyane, umusore wagize amanota menshi kurusha abandi hari hagati mu kibuga. Rwose uyu mugabo akomeje gutanga ibyo byose ku ikipe ya Manchester United. Hanyuma rero ku munota 50 Rasmus Højlund aterekamo igitego cy'agashingura cumu cyatumye Ruben Amorim akura amanota 3 ya mbere kuri Old Trafford. Ubu tuvugana uyu musore witwa Rasmus Højlund wazanywe na Erik ten Hag mu byibuke, ubu ngubu niwe top scorer ku ngoma nshya ya Ruben Amorim, niwe top scorer Rasmus Højlund kuko afite ibitego bingahe? Ibitego 2. Hanyuma mu bitego 4 ibindi bitego 2 byatsinzwe ni cyatsinzwe na Garnacho nyine ndetse n'icyatsinzwe na Marcus Rashford ku mukino banganyije muri kipe ya Ipswich Town. Ikipe ya Manchester United rero muri Europa League n'ubundi ifitemo abasore bagiye bitwara neza cyane, dore ko ku rutonde rw'abakinnyi 10 bitwaye neza bagatsinda ibitego byinshi bagatanga ama assist menshi muri Europa League. Ikipe ya Manchester United ifitemo abakinnyi bagera kuri 2, Fernandes ndetse na Juan Mata. Muramwibuka Bruno Fernandes ari ku mwanya wa 2 aho amaze gukina imikino 47 hanyuma agatanga imipira ivamo ibitego ugera kuri 19, akurikirwa na Juan Mata ku mwanya wa 3 aho yakinnye imikino 50 yose hanyuma agatanga assist zigera kuri 17. Iri ni irushanwa rifite amateka akomeye cyane, dore ko iri rushanwa rya Europa League ari irya kabiri rikomeye kuri UEFA Champions League. Ni irushanwa ryatangiye mu mwaka wa 1972 ryitwa UEFA Cup, biza kurangira mu mwaka wa 2009-2010 ryiswe Europa League. Kuri ubu ngubu tuvugana ikipe ya Sevilla niyo ifite ibikombe byinshi, dore ko ifite ibikombe 7, ibikombe 4 ikaba yabitwaye igihe Unai Emery yayikinagamo. Unai Emery akaba ari n'umwe mu bakinnyi bafashije ino ekipe ya Sevilla kwitwara neza cyane igatwara ibyo bikombe byose bigera kuri 7, 4 muri byo hagaragaye mu ruhare rwa Unai Emery cyane rwose. Hanyuma rero ubu ngubu Pierre-Emerick Aubameyang niwe uri imbere y'abandi bose mu babashije kuba batsinda ibitego byinshi muri irushanwa rya Europa League, dore ko yatsinze ibitego bigiye bitandukanye mu ekipe yagiye anyuramo nka Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ndetse na Marseille mu Bufaransa. Kuri ubu ngubu ifite ibitego byinshi cyane muri irushanwa rya Europa League. Umusore ukina ikipe ya Galatasaray hariya muri Turkiya witwa Dries Martin, uyu nguyu ni ufite assist nyinshi cyangwa se imipira avemo ibitego muri irushanwa rya Europa League, dore ko afite assist 21 mu mikino 37 amaze gukinira ikipe ya Galatasaray ndetse muri irushanwa rya Europa League. Agakurikirwa na Bruno Fernandes, umusore w'ikipe ya Manchester United ufite assist 19 mu mikino 47 amaze gukina muri Europa League. Hanyuma agakurikirwa na Juan Mata, umusore w'umunya Espanye wakina ikipe ya Manchester United mu mikino 50 yakinnye muri UEFA Europa League, yatanze assist cyangwa se imipira y'ibitego 17. Undi mukinnyi w'ikipe ya Manchester United ugarukamo ni Henrik Mkhitaryan, uyu nguyu akaba rwose yarakinnye imikino 29 yose muri Europa League hamwe n'ikipe ya Manchester United, agatanga assist 13. Uyu nguyu ni numwe mu bafashije rwose ikipe ya Manchester United gutwara Europa League mu mwaka wa 2017 aho bageraga kuri finali n'ikipe ya Ajax Amsterdam, bikarangira ikipe ya Manchester United itwaye Europa League ikayikora mu nzara z'ikipe ya Ajax Amsterdam nayo itari yoroshye icyo gihe. Ngayo nguko rero bamwe bakinnyi b'ikipe ya Manchester United bitwaye neza cyane muri irushanwa, ariko hari n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. N'umugabo witwa Diego Marlos, uyu n'umugabo w'umunyabrazil wakiniye mu makipe akomeye, urukino nk'ikipe ya Atletico de Madrid. Uyu nguyu nawe yitwaye neza cyane, washyizwe ku mwanya wa 9 mu mikino 40 yakinnye muri Europa, akaba yaratanze imipira y'ibitego 13. Azi nyuma ya Mesut Ozil, uyu nguyu wakinnye imikino 29 agatanga assist nawe 13. Igitangaje kurusha ibindi nuko umusore w'ikipe ya Bayern Leverkusen bamwita Florian Wirtz ni uza hafi mu bakinnyi bakiri bato cyane, dore kaza ku mwanya wa 15. Ngayo nguko rero amateka ibigwi y'ikipe ya Manchester United mu irushanwa bakinaga mu ijoro ryashize, aho nyine bikuraga imbere y'ikipe ya Bordeaux yari yabahagamye
tarava mu kipe ya Manchester United rero ngiye guhita nkomereza ku makuru arimo avugwamo n'ubundi y'umugabo bitwa Rudy Van Nistelrooy wari warasigiye ikipe ya Manchester United nyuma y'uko Erik ten Hag yirukanwa. Uyu mugabo rero biravugwa cyane ko ubu ngubu rwose byamaze kuba birangira agomba kwerekeza mu ikipe ya Leicester City. Ni nyuma y'uko Ruben Amorim ageze i Manchester akabwira ubuyobozi bw'ikipe ya Manchester United ko afite abagabo babiri bakurana, abagabo babiri badasigana, rero ko muri staff agomba kuba abafite kugira ngo ibintu bigende neza. Ibi byatumye uno mugabo Rudy Van Nistelrooy waritwaye neza cyane mu mikino yakinnye, imikino igera kuri ine yose yakinnye ari nk'umusigire mu ikipe ya Manchester United yitwara neza cyane. Ibi rero ngo bikaba byaratumye uno mugabo nyine asohorwa muri staff y'ikipe ya Manchester United. Hanyuma uno mugabo Ruben Amorim akinyizamo abo babiri bye nyine bamenyeranye bakurana, ati niba mushaka ko nzakora ibintu byanjye nkabikora ku murongo nkabaha ibyo munyifuzaho byose, mureke nkorane n'abantu tuziranye. Nyuma yo korera ikipe ya Leicester City yirukanye Steve Cox, ubu ngubu nyine ngo biregereje ko yaba yasinyisha uno mugabo witwa Rudy Van Nistelrooy, umugabo w'umuholande wamamaye cyane mu ikipe ya Manchester United nk'umukinnyi ndetse nk'umusigire nkuko nakomeje kuba ambigarukaho. Nyiri kipe rero wa Leicester City bamwita Top, uyu nguyu yamaze gutangaza ko nyiri umutoza yifuza mu ikipe ye ari uyu mugabo Rudy Van Nistelrooy. Rudy Van Nistelrooy akimara kumenya ko ikipe ya Leicester City imwifuza, yahise abwira ati mu byo ngomba kubasaba cyangwa se mu byo nifuza byose hari ikintu kimwe ndifuza ko naza ngo nkamenyerana na group, ariko nanone hari abantu nshaka ko munzanira kugira ngo nzabashe kubafasha kuba mutamanuka, dore ko ubu ngubu ikipe ya Leicester City iri ku mwanya wa 16 bishoboka cyane ko yamanuka mu cyiciro cya kabiri. Ati rero niba munyifuza nk'umutoza uje kubafasha, niba munyifuza nk'umutoza uje gutuma mugwa mu cyiciro cya mbere, ati nimunyemerere mbabwira abakinnyi runaka nifuza kuba baza mu kipe ya Leicester City mu gihe nanjye naba mpageze nkemezwa nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Leicester City. Akajisha sagaterera ku musore witwa Evans Ferguson, uyu muramuzi cyane, yasatswe muri transfer window ishize n'ikipe ya Manchester United hasi hejuru, ariko biza kuranya ikipe ya Manchester United itamubonye. Ni umusore ukina ikipe ya Brighton. Uyu nguyu Rudy Van Nistelrooy aramwifuza cyane kuba yaza mu kipe ya Leicester City, nubwo ikipe ya Leicester City ifite abandi bakinnyi bashobora gukina mu mwanya we, dore ko akina nka central forward. Ikipe ya Leicester City ifite abandi bakinnyi nka Jimmy Vardy, nibyo Jimmy Vardy arahari kandi rwose aratsinda ku buryo nyine buri mutoza wese yashima cyangwa se yakifuza. Hari ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye nka Patson Daka nabo bashobora gukoreshwa mu mwanya Evans Ferguson ashobora kuza muri Leicester City agakina, ariko nyine uno umutoza Rudy Van Nistelrooy ati igihe cyo cyose n'abandi muri Leicester City ati ndifuza uno musore witwa Evans Ferguson, umusore yari yifuje n'ubundi yari yatanzeho icyifuzo kiri mu kipe ya Manchester United. Manchester yamwirutseho, itekerezo cyazanywe n'ubundi na Rudy Van Nistelrooy. Rudy Van Nistelrooy hari icyo yabonye mu uyu musore Evans Ferguson, niyo mpamvu amwifuza ari mu kipe ya Leicester City. Igihe cyo cyose yagirwa umutoza mukuru wayo, nubwo ifite Jamie Vardy, ikagira Patson Daka ndetse na Hudson Edward, ariko arifuza kuba yakibikaho n'umusore witwa Evans Ferguson. Ati rero igihe cyo cyose nabambaye umutoza w'ikipe ya Leicester City, ati ndifuza ko mwanzanira uno umugabo. Inzozi za Manchester United, inzozi za Rudy Van Nistelrooy mu ikipe ya Manchester United, akaba azimuriye mu ikipe ya Leicester City. Uyu rero aramutse asinyishijwe n'ikipe ya Leicester City yaba ari umutoza wa mbere w'umuholande utoje ikipe ya Leicester City yara mu gihugu cy'Ubwongereza. Kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 16 n'amanota 10, iri muri relegation zone aho ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri, dore ko yakina imikino 12, itsinda 2, inganya 4, hanyuma itakaza imikino 6, ikaba irimo umwenda w'ibitego bingahe byose, ibitego 8. Uno mugabo Rudy Van Nistelrooy rero akaba yitabajwe n'uyu mukire w'ikipe ya Leicester City kugira ngo nyine abe yamufasha arebe ko ino ikipe ye yatumbagira ikava muri zone yo kuba yamanuka mu cyiciro cya kabiri ikaguma mu cyiciro cya mbere. Ngaye nguko rero ya Rudy Van Nistelrooy wagaragaje ko ashoboye ku mikino igera kuri ino yose, yitwaye neza mu ikipe ya Manchester United nk'umusigire nyuma yo Erik ten Hag amaze kuba yirukanwa. Bategereje ko umugabo w'umunyaportugal Ruben Amorim ava mu kipe ya Sporting Club de Portugal hanyuma akaza mu kipe ya Manchester United. Ngayo nguko rero ayo namwe makuru kwa tubafitiye arimo avuga mu isi ya siporo, ubusesenguzi kuri ayo makuru ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bikumuzwaho n'ibitangazamakuru bikomeye hara ku mugabane w'i Burayi. Ngiye umvaga kuri mikro na Ribonera bayo ngusaba gukora subscribe, ugakora share,
ugatira comment ku nyunganizi ku byo wifuza ko twahindura cyangwa se ibyo wifuza ko twakora. Ciao rero, reka mbifurize ibihe byiza, dusubire dukumburanye na Bonheur Abayo kuri Bonheur Abayo official, wibuka gukora subscribe. Bye bye.